那么做可以엄청 그 길로 제 시시팬데 두고 주외대 부대상대 노비의 나라 내들어내야 제경매그 이내 비를 속에 도제 함소된데 정을 참새요 남겨다와 야대 일파고라네 은종의 심하다에 은종처가 숨기더라 이기fon의 사랑에야 즉시기 배유다 부대 초중에 배성리야 배기그 시대 배마초 은종의 들게 생이기 정시여나 공도 토레시 나초를 배유에 예두지 Long live! Long live! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Tibet belongs to! Tibet belongs to! Tibet belongs to! Perki Dampo! Perki Dampo! Perki Dampo! Shame on Mississippi! Shame on Mississippi!
In Tibet. Stop killing. In Tibet. Stop killing. In Tibet. Stop torturing. In Tibet. Stop torturing. In Tibet. No human right. In Tibet. No human right. In Tibet. No human right. In Tibet. No religious freedom. In Tibet. No religious freedom. In Tibet. Release all the political prisoners. Release, release. Release all the political prisoners. Release, release. Release all the political prisoners. Release, release. Release Bencher Lama. Release, release. Release Bencher Lama. Release, release. Long live. Dalai Lama. Long live. Dalai Lama. Long show, long show. Remy Longsho. 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 Masha, masha. Senshu Macha. Masha, masha. Senshu Macha. Masha, masha. Senshu Macha. 黄色小裤子上面带不上。黄色小裤子上面带不上。黄色小裤子上面带不上。Stop the culture genocide. In Tibet. Stop the culture genocide. In Tibet. Long live. Dalai Lama. Long live. Dalai Lama. Let the Dalai Lama. Return to Tibet. Let the Dalai Lama. Return to Tibet. Free 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 Tibet. Shame on Chinese government. Shame, shame. Shame on Chinese government. Shame, shame. Stop the killing. In Tibet. Stop the killing. In Tibet. Stop the torturing. In Tibet. Stop the torturing. In Tibet. Stop the cultural genocide. In Tibet. Tibet is burning. China is lying. 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 Long live. Dalai Lama. Long live. Dalai Lama. Stop long live. Long live. Long live. Let the Dalai Lama. Return to Tibet. 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 Tibet is burning. China is lying. 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 Shame on CCP. Shame, shame. 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 Menschenrechte. In Tibet. Menschenrechte. In Tibet. Menschenrechte. In Tibet. Menschenrechte. In Tibet. China is lying. Tibet is lying. China is lying. Tibet is lying. Release, release. Benchen Lama. Release, release. Benchen Lama. Release, release. Benchen Lama. Release, release. Benchen Lama. Stop the cultural genocide. In Tibet. 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 Stop the human 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 genocide. In Tibet. Speaking Tibetan. Not a crime. Not a crime. Speaking Tibetan. Not a crime. Speaking Tibetan. It's not a crime. Speaking Tibetan. It's not a crime. Being Tibetan. It's not a crime. Being Tibetan. It's not a Tibet is burning. China is lying! 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 Hey, chalo. Sampai tatan nama sarona. Hey, chalo. Hey, chalo. Hey, chalo. Hey, tapo. Hey, tapo. Hey, tapo. Hey, chalo. Hey, chalo. Hey,
Alla seconda. To ne dosti ne razumije nič. Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! What we want!
다 처음부터 드니 앞에로나 저 처음에 나가서 금액이 개랑 나루 대표에 처음부터 드니 앞에로나 하시 수상의 부분에 정부 청소년의 제보 운수기 소셜만기 가리바가 코리 신강수 팬바대와 말이 총회에 제레스가 땡생 결정이 샤베 시대파도 땡도시 트레인 회기 불매 개랑 주식의 손코백의 규정이 못하는 패배 스위스 구석 교조공 시민인들라 치웠다. 샹간된 성라 스위스 리텐슈타인 페리메만 직수기 초초 감시기라 티티션기 팀 넘버 지수 넘버 숑제마이베 소박하게 구디 넘버 티티션메만 인데 두세대의 페이네 용라 你是上来陪我们这边测试的，因他们的突击前来学员，听陪给陪妹给让出去了送货的给推荐你们的了，我来说陪给个帮，每天给3天前你说你当那天感谢包包吗？有了，你是上来陪我们这边测试的，2年当。 제정의 구두시 신의직동 국자 합중하고 기타와수대 세충인 메마 계란탕 대체 세충이 부메 계란팅이 만화서 배치나수 예배기 배메 여기 셀라 제마토베기 니만이 차도요래 배나의 예배 부미소 Kama mashung ki shung ki wala jimanda nganja mana ne dane shibare ngaran so rawan lumpanan na yobe ki chesung peripinda dosa chig tine he ki tanye mase pato he na le yobe ki peripinda so shedo he ki tenda se ta he me thoche ki chedo lege pia ki ngaran so ki lege खेल छाते हो गए था तो मेरा क्या बनाने कोठी ने प्रेमी था से छेदो कुले मापु के यारे ते मुख्य ने शेंगे शेंचे खामा प्रेमी था से की छेदो गेहूं नाये दी खेल छता तुझे चले तो तानाशें की लेंगे सब छाते हो गए चले चित्तों बुकिंग अब जो नापे बात सुबह से चुनिं क्या मैं मशरूम की पेड़ नाला चिंके तो सेंसे चेने नीचे जे चले चित्तों बुकिंग अब जो नापे बात सुबह से चुनिं नीं चेसुं में तोड़ा मागो पोंगा चित्तो जेने पोंगा लाथांजे की दूरदो जोने गाना सीशों लोगों के चिंप चिकाय यारे तेरे संतापा लोगों चुच्चे रोसम हिबो खोल यारे तेरे की निमते पेड़ की लोगे नाला कैसे निमची छाते यारे तेरे पेड़ की पिमे गलाम चुच्चे रोसम तो तासे ये पिमे हेल्सो ने जोरे के जातम दे मज़े दे के सुन नाला मारन से सोमिका सुन ने तो सिमा जालो नागे ये शुएनी इन ट्रेन देंगे कि सेवा जिसु चुबे जितना चुबे मोबाइल में पाए के कैसे खेलने में ताकि सुबह चुनी में तो बैंक के सुबह तुझुन के में तो लतू से सेवा चाहिए इन ट्रेन दे यार को जिस सेवा शुरू चाहिए चिंता सुबह चिंता शिवे से चु जिनेवा तो ताकि जिनेवा समिट तंग स्विस बैंक के में लाइन के नियम को थोड़े में ताकि जिनेवा समिट जो में थोड़ा तो मांगे लामलो ने ट्रेनिंग चैंपियनशिप हुआ है एंड दे लामरान से के पांडा क्या ने
회기 탑재가 땡지 준주라 도스 땡지 쉬유 그랑게 도스는 알아서 배경 결 당시 남들에 대님은 대미만 강마마시 냠슌나 토베이나 안 가고 인사를 쉬니 대님슌 나야라 자기의 귀에 도스 토피고도 근데 자기의 링크 가리 예매 kasi 고여베나 아니 디슈고네 도스체 좀 쉬쉬이라 대님은 대단다 아리기 라세 폴리스에 깨다 셰브 다 에니스켄조 코라 대게 제네바 서밋 के जोलिंग देला तो सनियम शुनंग तो कोरा लगा जेनेवा समिट के समिट ने कोरा ननिंग तो की छापच दोस्ती को ये सब रेशुए लासो एंड ट्रेन थामा के पेमेला ने में उची चिनो कसे केंगे उची छोकु से यूरिंग ते पता पेगी तेंदा न्यू किसे के में के शुए पेगी तापो पेगी तापो पेगी तापो पेगलो 그렇잖아. 그래도 그네들랑 생 국주라 숨고 그네는 좀 거의 더 나감 근데만 그래도 그네들랑 생 국주라 숨고 그네는 좀 나감 그리 님은 출동 구경을 좀 하고 로 그래서 영적 가shum기 팀계 더 전지 제재 되게 각 처지라 투각 중망이 네 포세 몰라 투가 당 락세 투라 투가 최선 보내는 게 최동 국경을 좀 하고 나왔을 때 중인이 님도 주매기 통해 그때 접시 된도 마트 310기 되기 계산해서 또달래 인간 대구역에 통신된도 바로 부산라 제배 그러면 동반 확장 두점기 야나 마신기 팀계터 대사로 원규 제발 시간체를 시간원대 통굴 잡아서 딱 대비 레기나 구매 야타 확장 구속 쇼여바탕 고축 구매남 대승 전죽 제발 시동 국가 dunjulor pamo kusala pamo sangat chedela pamo tocho kutila shen pamo shitche masa thashi tengwangi chame tengwantu damargi mendapone marse tangje uki gwa macho bongne sado nandu gombe tawe yiken chorin nam doke remotion 로기기 더 커요. 최동부 경화중하고 나왔을 때 중앙인 구매 결혼 제대 다가로 너무 두주라서 실버 거기에 결혼 너무 되네 송때 로다를 땡겨도 일산이기 되게 구매 단속이 연구터 되게 승지 쉬주 때 되게 로기 나신도 개체 니모시 예서 되네 대치는 예수 내배 구매장 마인발 구매에도 저기 제가 매배 로기 라신대배 니모시당 차기에 매대대라 숑게르 시당 내내 제로하시 때는 그런 게 똑같이 그것이 미리 기체도 제대로서 진짜 매대 남편 대체 떠오른 남기 빠져닌 덕기 제제라 님네 그뒤터 이런 어제다 거기 제대 쉬게요 이 가다 담을 쉬기 감사기요 거기 영다 영신바 남라 동생는 게 쉬게요 최동 국경을 정하고 나왔으면 제 주인님 서주 쉬게 재발전기 구매 면적이 뒤쪽 경쟁 제기체 전제도 떨림부 도질링 강도 숨살렸네 그게 구매 차가 못할 때 내가 제수 소수 초래 내당 땅에 체를 초반 넘기친데 내당 대박 시동국가가 지금까지 진화 가사 경기 정보 초기 떨로 남대어 러서 쉬었다 대단 대매 터지 경통 제배 통내 삼수
ta mi yin ning la chang ne tha par mi lo su bo sum ju so ke de sin hirin te na be ki me ki ji so sa de ya ke cho ni so chi lo kho sa ken de che bo cho ta yang ke ge ra so jure kume nang ke ha chi par sam do la san nam de ki ke chi le de la ke gur che she na re la chen ki tu de chi yin de ta tin je de shu shin ye ke ki kume nang de ki di shi kong de so chi lo kho sa ken de che bo cho la lo sen che chi ki ke gur ye na ba shar ke shu ken ki di su shi ta ke de ta ke le ke be ke lo ke ra shin de de 그게 금액이 뒤쪽 치고 돼야 처리해. 그게 금액만 저기 설명해라. 나중에가 총리 정리도 하여. 저는 마성기 그래도 전주 저번에 송파벌 전에터 그 미리 전에서 시지 라다 림버십 남매 제다 진이 이마다 그나 도와 미토단타 최다 최대라와 게이 다 리숑기라와 코리아다 제베네다 니레네 제신 제도 조심하다 그미 장자다 맞중하게 장기라미 내세당에 자마라 숑기 별라 진데 시지라 모고기 그미 tsime 시에 레기기 탑지 무티네 균통 제예 별나기 그미가 다나마 숑기 쟁이가 담가체래요 인생 미케레 땅이기 오네네 화가도 금이 떠올리다 고백인다고 지금 거사경제 정보초기 고백 나사 제재 주성체가 화가도胸과 빠진 미통대 미나 망고시 금이 주성체가 가서 참외도 그래 내지 근처 나봐 텐디에 믹스기 그 미리 땅에서 제 금이 오후 텐지 최다리쇼 깨에서 짠내 동기 시지 근처 내가 나를 잡았다. 꿈에 주먹장을 깨고 봐봐. 중국 보자봐. 주먹 남으로 내가 깨박주봐. 너네 저번 남 체를 대대 로제다와. 저는 로제터가 못하네. 써왔다와 잡아. 신고 망소 개돌장을 그네. 금리 세경기 소의 남세다. 지속기 남세 성에서 내가 화장기 잡을 차이. 자가나니기 산성기 제노 내참이가 니슈타지로 컴타고 투베 꾸니 토세 피지 구주 고골락쟁기 식도리야바 마세 이데 나와니베 나라야 타고마저니네 천원고도 구르 꾸니에서 또식하ye 치로니도 니슈로 장리야라 또의 림내기 차체 거쳐파바다 빌로 어제 근처 그야 저는 대진도 공서 자기가 결제된기 작업체 경고리에게 통을 담아서라 뒤에다 남바꾼도 내수 쪽에 들어내게 그나게 내가 못히는 가지 터가다 가지고와 미터던다 남자에게 속이 내 공칼을 수도기 내게 이가 산내니네 스페미인 그나게 내가 못히는 가지 터가다 내에 미네 제체기 그나게 내가 제체체봐 껍데기 고도 내게 때와 그래서 빠서 철제 그게 코리아터 기대 라서바 재미인 저기 두메 개랑콘 두주라서 기대기 놈을 그게 두메 렌저 의성이네 가지 년제 개서다 제서 두메 나봐 가지 오티 나봐 가지 나예도 배대가 되어서 봐제라 삼크 그게 칼라 답도를 이렇게 시도 인사 하고지 제노 가사 경고 고대 주시바 전부 초기 고사 단변도 전에 야와 자나라 내수 때나 야와 두두 이거디 가서 처음에도 그 그시 벤체 고대 주시바 연디 초기 니마리 호체초 저게 첫째 때만남 차게 가야 매게 더 로저 고대 자나라 내수 때나 야와 두두 선배들 배나 보미 토땡기 내당 고토로 고대 자나라 내수 때나 야와 그게 회계 진로 거사점 그 고대 주시바 청호초 구체 샵을 깨결된지 투기 시도 회계 회계 주바다 회계 대다 요도
စိတ်နဲ့ရှိချက်ပြင်းနေတော့နေညတူနန်းကြရဝနေဒီချက်ခွဲကြလို့ဒီစက်ဆန်တရှိချန်ဆောရှယ်နံကို좀 kinzok na tapshute tereng huri pinda changmala amikse hume changmala an samdita stele shuai thoma dela sisane phoigi hume chokbala an tereng gi hume gelang gi moge di thadi chiwa dela an thapane tuje che shuai tereng gi nyema di an phoigi logi lata kheje thuden ji pinju ani mikse 수이스마 라다 캡타 강마마들레 제도 안에 나랑 기계제디 점토네 샤이 파마콘상 갈링샤 초라 호가 담진 소모 도정 조화 데모치메 비수양전 츠링조마 사무 무르왕모 Das sind nur einige der Namen der mutigen Frauen, die heute vor 63 Jahren am 12. März 1959 vor dem Potala-Palast in Lhasa den Aufstand der tibetischen Frauen gegen die chinesische Invasion in Tibet anführten. Sie forderten, dass die Chinesen aus Tibet verschwinden sollten und nach China zurückgehen sollten. Sie deklarierten, dass Tibet rechtmäßig den Tibetern gehört und dass wir in der Lage sind, unsere Angelegenheiten selbst zu regeln und dass China keinerlei Rechte in Tibet hat. Viele Frauen, darunter auch die genannten Anführerinnen, wurden verhaftet, zu Haftstrafen verurteilt und auch gnadenlos zu Tode gefoltert. 10 Jahre später, am 12. März 1969, führte Bambo Busangla ihre Gefängniskameradinnen zu einem Protest an, worauf die chinesischen Behörden sie schlugen, sie in der Nähe des Sera-Klosters vor ihren Gräbern knien ließen und sie umbrachten, indem sie ihnen in den Hinterkopf schossen. Seit 2009 haben sich mindestens 28 Frauen, Schwestern, Müttern, Großmüttern in Tibet verbrannt, um Freiheit, Rechte und die Rückkehr des Dalai Lamas nach Tibet zu fordern. Letztes Jahr im August 2021 wurde Rinjinki, eine tibetische Lehrerin und Mutter, von den chinesischen Behörden wegen sogenannter Anstiftung zum Separatismus willkürlich verhaftet und letztlich entführt. Ihr Verbrechen? Sie unterrichtete Tibetisch. Rinjinki war die dienstälteste Lehrerin an einer bekannten lokalen Schule in Tibet. Nur einen Monat vor ihrem Verschwinden wurde ihre Schule, Sendung Pakse, von der chinesischen Regierung geschlossen. Diese Schließung ist einer von vielen Versuchen Chinas, die tibetische Sprache, Kultur und im Wesentlichen unsere tibetische Identität auszulöschen. Seit mehr als 7 Monaten ist der Verbleib von Rinjinki unbekannt. Obwohl die tibetischen Frauen in unserer Heimat ihrer Freiheit beraubt wurden und sie in Angst und Unsicherheit leben müssen, ist es ihnen nicht nur gelungen, ihre einzigartige tibetische Identität und unsere kulturellen Werte zu bewahren. Sie haben sich auch weiterhin gewehrt und sind auf die Straßen gegangen, um den Schmerz unseres Volkes zum Ausdruck zu bringen. Vor 63 Jahren haben die Teilnehmerinnen des tibetischen Frauenaufstands versichert, dass sie ihren Kampf fortsetzen, bis die Chinesen aufhören, sich in die tibetischen Angelegenheiten einzumischen. Wenn ich heute um mich schaue und Frauen wie Tsering-Wöse, Kalingari-Doma, Chimilamo, Hadentedon und Pema-Doma und Dejen-Pemba sehe, merke ich, dass wir das Vermächtnis unserer Vorfahren tatsächlich weiterführen. Das ist unsere Resilienz und die Stärke der tibetischen Frauen. Lasst uns die mutigen Frauen, die ihr Leben für die Sache Tibets geopfert haben, würdigen. Lasst uns Gerechtigkeit für sie fordern. Drücken wir unsere Solidarität mit denjenigen aus, die, wie Rinjinki, weiterhin unter der Unterdrückung der chinesischen Regierung leiden. Lasst uns gemeinsam das chinesische Regime zu Fall bringen
und lasst uns gemeinsam in unserer Heimat ein freies Tibet kehren. Vielen Dank, Högalo! Kuchina, ani shamla tu kumelen to gelangi tam ti inji kenala samla chasamne dojana. We, the Tibetan Women's Association, honor the 63rd anniversary of National Tibetan Women's Uprising Day. March 12, 1959 is a significant day in the history of Tibetan women, a date on which Tibetan women rose united against the brutal crackdown of the Chinese government in the capital city of Lhasa, outside Potala Palace. Sections of women, particularly Pama Kusang, charged on stage with thousands of Tibetan women to protest the illegal occupation of Tibet by Communist China. During this uprising, hundreds of Tibetan women lost their lives in the brutal crackdown, and many of them were arrested, imprisoned, tortured, and beaten to death. In 1970, Pama Kusang, Pama Sangye Chetu, Pama Tacho Puti, and 4 other Pamas were massacred in Lhasa, jailed, and were buried alive. We stand in solidarity with all the supreme sacrifices made by these martyrs. In their name, we vow that these hardships will not be had in vain. We are deeply humbled and determined to continue the struggle in exile. On this historic day, we, the Tibetan Women's Association, thank our martyrs, older, present, and the future generations for their struggle and hardship, that we could continue the pledge taken by those brave sisters to achieve freedom in Tibet and heroism in exposing the numerous atrocities perpetrated among Tibetan people. In exile, Tibetan Women's Association was re-established on the 10th of September 1984. It gained the strength and recognition as one of the major non-governmental organizations. After 63 years of occupation, Tibet today is still in shambles. The people are silent violently, they are still punished for raising their voices and are subjected to gender-specific torture. Tibetan women are forced to have abortions, sterilization, and female infanticide. China has moved more than 2 million Tibetan nomads from the land they have lived for generations to barrack-like urban settlements without the skills to obtain work in an urban environment. Nomads face poverty, unemployment, and social exclusion. The human rights situation in Tibet is continuously deteriorating. The CCP is not only exploiting the political and religious rights of Tibetan people, but also destroying the fragile environment of Tibetan plateau. The once serene and rich environment of Tibet is now on the verge of annihilation, and the cultural, linguistic, and religious identity of a race is under threat. The second highest Lama, Panchen Lama Gidinchuk Nyima, and his family have been disappeared for 26 long years. With no information of his whereabouts, there are increased reports of arrests and descents and enforced disappearance inside Tibet. The situation inside Tibet is faced with an intensification of a crackdown and systematic repression of Tibetan people. The results are evident in the ongoing self-immolations. 158 Tibetans in Tibet have set themselves alight, calling for the return of His Holiness the Dalai Lama to Tibet and freedom for Tibetans. We, the Tibetan Women's Association, appeal to the United Nations, the national committees, and independent human rights organizations with the following demands. Number 1, to pressurize China to call on the Chinese leadership to engage with the envoys of His Holiness the Dalai Lama and resume the strong Sino-Tibet dialogue based on a middle way approach to
to peacefully resolve the issue of Tibet. Number 2, to take account of the enforced disappearance of the 11 Panchen Lama and call on China to release Tibetan political prisoners, including Panchen Rinpoche, immediately without any conditions. To immediately intervene in a massive human rights crisis happening in Tibet, Southern Mongolia, Hong Kong, and hold China accountable for the abuse of power. It is time for the world to showcase that violations of human rights in any part of the world are not okay. It is time for the world to stand together against the Chinese brutal regime. If the world continues to fail to hold China accountable, the human rights conditions in China occupied states will be worse than it is now. We commemorate this day with the deepest of hopes for human rights, peace and freedom in Tibet and the other regions of the world where peace is held hostage by brutal regimes. With the affirmation of our full faith in the leadership of His Holiness, long live His Holiness the Dalai Lama, and may the Tibetan people be soon united in a free Tibet. Pekalo! Thank you. Shamla, if Melanto ke datam de Jamen Tane Jado Shuchoji, Digi Santa Maria Lane. Heute, am 63. Jahrestages des Nationalen Tibetischen Frauenaufstandes, rufen wir die Mitglieder der tibetischen Frauenorganisation in der Schweiz gemeinsam unseren tibetischen Brüdern und Schwestern rund um den Globus dazu auf, all die mutigen Frauen, die ihr Leben für unser Land geopfert haben, Heute, am 23. Jahrestages des Nationalen Tibetischen Frauenaufstandes, rufen wir die Mitglieder der tibetischen Frauenorganisation in der Schweiz gemeinsam unsere tibetischen Brüder und Schwestern rund um den Globus dazu auf, all die mutigen Frauen, die ihr Leben für unser Land geopfert haben, sie zu gedenken und zu ehren. Am 12. März 1959 versammeln sich Tausende von tibetischen Frauen spontan vor dem Potala-Palast und protestierten gegen die unrechtmäßige Besatzung durch China. Die Anführerinnen waren unter anderem Gude Kusala, Galisha Chola und Begum Bombadombala. Es folgten die Verhaftung, Folter und Tötung vieler mutiger Frauen. 10 Jahre später, 1969, während der berüchtigten Zeit der Kulturrevolution, hielt Gude Kusala ihren Widerstand im Gefängnis aufrecht und wurde Ende 1970 mit 15 weiteren Gefangenen hingerichtet. Am 10. September 1984, mit dem Segen seiner Heiligkeit des Dalai Lama, wurde dann offiziell die Tibetan Women Association mit 12 Zweigstellen in ganz Indien ins Leben gerufen. Heute hat Tibetan Women Association über 20.000 Mitglieder und 58 Zweigstellen weltweit, darunter auch wir von den TVS. Die DWA sieht sich als die natürliche Fortsetzung unserer vielen tapferen Schwestern, die ihr Leben für die Freiheit und den Schutz Tibets geopfert haben. Die Menschenrechtssituation in Tibet hat sich in keinster Weise verbessert. Nach wie vor werden Tibeter in ihrem eigenen Land unterdrückt, die Kultur zerstört und die Umwelt ausgebeutet.
Viele Tibeterinnen jeglichen Alters, darunter auch Nonnen, haben sich aus Protest gegen die repressive chinesische Besatzung selbst verbrannt. Anlässlich des 63. Jahrestags des nationalen tibetischen Frauenaufstandes fordern wir die Vereinten Nationen und die Weltpolitik auf, sich für unsere grundlegenden Menschenrechte einzusetzen und die folgenden Forderungen zu unterstützen. Druck auf China auszuüben, um einen Dialog mit Vertretern seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama wieder aufzunehmen. Druck auf China auszuüben, seine Heiligkeit den 11. Panchen Lama und alle politischen Gefangenen bedingungslos freizulassen. Die chinesische Regierung unter Druck zu setzen, um die grundlegenden Menschenrechte in Tibet, Uighur, südlichen Mongolei und Hongkong einzuhalten. Es ist Zeit, dass die Welt kollektiv zusammensteht und China für seinen Machtmissbrauch zur Rechenschaft zieht. Mit unserem unerschütterlichen Vertrauen in Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lamas beten wir für seine Gesundheit und sein langes Leben. Mögen die Tibeter bald in einem freien Tibet vereinigt sein. Pegelo! Kuchena Samla Subu Kendo Chobe Sokshen Ngor Kansa Lane Sokshen Langyo Önce Chokbakagi Genzin Namba Taride Hebe Mimang Penge La Nye Sübe Kendo Chokbe Tone Tamdigash Leshu Tarinye German Tone Lecture Tongzang Shu Chokba. Liebe Landsleute, euch muss ich ja nicht über das Schicksal unseres Volkes berichten. Deshalb wende ich mich bei meiner Rede vor allem an all diejenigen, die allenfalls zufällig sich an diesem Platz eingefunden haben. Liebe Anwesende, vielleicht haben Sie die vielen farbenfrohen, Ihnen fremd wirkenden Flaggen oder die große Gruppe von Asiaten, die sich in bunten, ungewohnten Kostümen versammelt haben, angezogen. Nein, wir sind keine Chinesen, auch wenn wir hier und da wegen unseres asiatischen Aussehens dafür gehalten werden oder in einigen Pässen unsere Nationalität mit China festgehalten ist. Wir sind Tibeter und wir haben uns heute hier versammelt, um den 12. März 1959 zu gedenken, wo sich Tausende von Tibeterinnen in Lhasa auf dem Platz vor dem Potala-Palast versammelt haben, um sich gegen die chinesische Besatzung aufzulehnen und Unabhängigkeit zu fordern. Die Invasion der Russen in die Ukraine ist für uns Tibeter wie ein Déjà-vu. Denn vor rund 72 Jahren sind die Chinesen in Tibet unter dem Vorwand, unser Volk befreien zu wollen, gewaltsam einmarschiert und haben unser Land de facto besetzt. Wir fühlen mit der Bevölkerung in der Ukraine und hoffen, dass die Vernunft und das Mitgefühl siegen und bald wieder Frieden herrschen wird. Es stimmt mich zuversichtlich, dass die Welt nicht tatenlos zusieht und Wege gesucht werden, um dieser Schreckenstat Einhalt zu gebieten. Ich bete dafür, dass dieser schlimme Zustand bald ein gutes Ende nimmt. Leider ist in Tibet heute, rund 72 Jahre nach der Invasion, immer noch besetzt und zählt zusammen mit Syrien und Südsudan zu den wenigsten freien Ländern auf der Welt. Die meisten der ersten Generation, die geflüchtet sind und an eine schnelle Rückkehr in ihre Heimat geglaubt haben, sind in der Zwischenzeit gestorben. Während des Aufstandes in 1959, welcher von den Chinesen blutig niedergeschlagen wurde, sind rund 87 Tibeter umgekommen. Circa 80 Tibeter sind nach Indien, Nepal und Bhutan geflohen. 63 Jahre nach dem Aufstand
haben meine Landsleute trotz all der Repressalien, die sie erleiden mussten, wie die Kulturrevolution, Zwangssterilisation, politische Inhaftierungen etc., ihre Wurzeln nicht vergessen. Die Kommunistische Partei hat schon immer mit allen Mitteln versucht, das tibetische Volk zu knechten und ihrer eigenen Kultur und Identität zu rauben. Nachdem dies ihnen bisher nicht gelungen ist, greift sie nun zu drastischen Maßnahmen. Die traditionelle Religionsausübung wird verunmöglicht. Die Verehrung von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, ist nach wie vor verboten. Das Hissen von tibetischen Gebetsflaggen ist untersagt. Klöster und religiöse Einrichtungen werden zerstört und geschlossen. Mönche und Nonnen werden aus den Klöstern vertrieben. Reinkarnationen können nicht mehr nach althergebrachter Art gesucht und festgestellt werden. Die Kommunistische Partei erhebt den Anspruch, hohe buddhistische reinkarnierte Würdenträger zu bestätigen. Tibetische Mitglieder der Kommunistischen Partei dürfen ihren buddhistischen Glauben nicht mehr ausüben. Mönche und Nonnen müssen ihre Existenz außerhalb von Klöstern aufbauen, nachdem Klöster von der Kommunistischen Partei niedergerissen wurden. Mönche und Nonnen werden nebst anderen Tibetern gezwungen, in großen Geflügel- und Schweinefarmen zu arbeiten, die anstelle der Klöster gebaut werden. Die Erhaltung der tibetischen Muttersprache wird bewusst erschwert bzw. verunmöglicht. Kinder im Vorschulalter werden in chinesische Internate gesteckt, wo sie ihre Muttersprache und ihre Kultur vergessen. Privater Tibetischunterricht in Klöstern und Schulen sind untersagt. Tibetisch ist nicht mehr ein Schulfach. Auch in Klöstern soll Tibetisch durch Chinesisch ersetzt werden. Die Amtssprache ist unverändert Chinesisch. Die traditionelle Lebensweise der Nomaden wird verunmöglicht. Nomaden werden zwangsangesiedelt. Überwachung. Die mobilen Daten werden rigoros überwacht und führen zu Verhaftungen. Heute werden auch die Gebiete außerhalb der autonomen Region Tibet, die zu den chinesischen Provinzen geschlagen wurden, stärker überwacht und kontrolliert. Früher hatten diese Gebiete mehr Freiheiten, zum Beispiel bezüglich der Religionsausübung. Das heutige Durchgreifen erinnert an die Vorgehensweise während der Kulturrevolution von 1966 bis 1969, wo rund 80% der buddhistischen Städte vernichtet und mehr als 90% der Mönche und Nonnen an der Religionsausübung verhindert wurden. Seit 2009 haben sich leider 157 Tibeter durch Selbstverbrennung geopfert, um auf die Missstände in Tibet hinzuweisen. Was fordert die tibetische Exilregierung? Seit 1988 fordert sie eine weitergehende, echte Autonomie, geltend auch für die historischen tibetischen Siedlungsgebiete in den angrenzenden chinesischen Provinzen, wo die Menschenrechte respektiert werden und das tibetische Volk innerhalb der autonomen Region selbst bestimmen kann. Bislang scheiterten die Verhandlungen. Am 10. März 2022 hat die Parlamentarische Gruppe Tibet, der 25 National- und Ständeräte angehören und welche zusammen mit der GSDF ins Leben gerufen wurde, in einem Memorandum folgende Worte an die chinesische Regierung gerichtet. Wir fordern die Regierung der Volksrepublik China auf, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der universellen Menschenrechte zu respektieren und einzuhalten, die politische Unterdrückung einzustellen und den Tibeterinnen zu erlauben, ihre Religion und kulturelle Tradition ohne Angst und Unterdrückung auszuüben.
uneingeschränkt zu respektieren, dass die Nachfolger der tibetisch-buddhistischen Religionslehrenden durch Reinkarnation von den tibetischen Gläubigern selbstbestimmt werden können. Was können Sie gegen diese Machtdemonstrationen der chinesischen kommunistischen Partei tun? Helfen Sie uns Tibetern, indem Sie sich laufend über unser Schicksal informieren und Ihr Umfeld aufklären. Unterschreiben Sie Petitionen für uns, wenn welche lanciert werden. Hissen Sie am 10. März die tibetische Flagge. Wenn Sie keine haben, wenden Sie sich an GSTF.org. Nehmen Sie teil an unseren friedlichen Kundgebungen und wenn Sie ein Mitglied unseres Vereins, der GSTF, werden möchten, würden wir uns selbstverständlich darüber sehr freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse und Ihre Solidarität. Höjalo! Kusena, entanda mema nekebe nangi. Release, release! Release, release! Wake up, wake up! Wake up, wake up! Wake up, wake up! CCB! 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 Long live! Long live! Stop genocide! Stop genocide! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! China is lying! China is lying! Let the Dalai Lama! Let the Dalai Lama! What we want! What we want! Stop killing! Stop killing! Stop killing! Shame on CCP! Shame on CCP! China is lying! China is lying! China is lying! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Wake up, wake up! Wake up, wake up! United Nations! CCP! CCP! Stop lying! CCP! United Nations! Peggy Dapo! Yin! Peggy Dapo! Yin! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Tibet belongs to you! Tibetans! Tibet belongs to you! Tibetans! Tibet belongs to you! Tibetans! Stop killing! In Tibet! Stop killing! In Tibet! Shame on Chinese government! Shame! Shame on Chinese government! Shame! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Wake up, wake up! United Nations! Wake up, wake up! United Nations! Tibet belongs to you! Tibetans! Tibet belongs to you! Tibetans! Long show, long show! Permits a long show! Long show, long show! Permits a long show! Marcha, marcha! Simshu Macha! Marcha, marcha! Simshu Macha! Stop killing! In Tibet! Stop killing! In Tibet! Shame on Chinese government! Shame! Shame on Chinese government! Shame! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Peggy Dapo! Bring me in! Peggy Dapo! Bring me in! Peggy Dapo! Bring me in! What we want! We want justice! What we want! We want justice! What we want! We want justice! Shame on CCP! Shame! Shame on CCP! Shame! China is lying! China is lying! People die! China is lying! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! Release, release! Panchen Lama! CCP! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Stop
genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Tibet belongs to! Tibetan! Tibet belongs to! Tibetan! Tibet belongs to! Tibetan! Permits a long shot! Longshaw! Longshaw! Permits a long shot! Longshaw! Longshaw! Permits a long shot! Longshaw! Longshaw! Peki Dagbo! Permigin! Peki Dagbo! Permigin! Shame on CCP! Shame! Shame! Shame on CCP! Shame! Shame! Menschenrechte! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! China lies! Tibet dies! China lies! Tibet dies! Release! Release! Vincent Lama! Release! Release! Vincent Lama! Release all the political prisoners! In Tibet! Release all the political prisoners! In Tibet! CCP! Lying! CCP! Stop lying! Wake up! Wake up! United Nations! Wake up! Wake up! United Nations! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Tibet belongs to! Tibetans! Tibet belongs to! Tibetans! Peki Dagbo! Permigin! Peki Dagbo! Permigin! Peki Dagbo! Permigin! Gamar Pöne! Arguchi! Gamar Pöne! Arguchi! Gamar Pöne! Arguchi! Shame on CCP! Freiheit! In Tibet! Pressefreiheit! In Tibet! Pressefreiheit! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! Menschenrechte! In Tibet! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! Release! Release! Vincent Lama! Release! Release! Vincent! CCP! Stop lying! CCP! Stop lying! Wake up! Wake up! United Nations! Wake up! Wake up! United Nations! Wake up! Wake up! United Nations! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Nangu. 여기 나나메베 우치 진노 코사장그 구체 주시 전부 쳐라 구장원도 서베토 다리대 여기 비메 게랑 로프주레 숨코베기 뒤뒤 간주대 둔섬나베기 니무대 아니 대패베기 공어 튼주 치밀라 쳐다 지수 남바 산에 벽이 벽면 속에 초초 스리우줄라 흉대 마인배 속바 유럽 산에 슈누 초초 더시시상 수배 튼주 속에 속슈 하완라 디테 신기 대패배 미만용라 믹세기 벽면 속배기 균레 남바다 속주 고지 남바 다리 독스대 굳이 낭천이대 토마 참말라 참지 슈바자 잡직도 표치난 인기 표미 용라 안 굳이 슈구여 지금직도 국장아 중하고 로라 참매 캐세다네 진도 집에 새 주인이모 벽이 표미 쪽이 개미 날 마셔기 나 나셔오라 야도스 랑백갑수 니마 찌니제라 변한기 표매처기 투네 마서베토 아니 나란주기 미만기 겹겨낭체니 도스 게랑나바레 랍침부 시우치레 변한기 루큐낭로라 뒤즈디다부치 중용요 말에 나란주 지루중동 앞주 지루중동 국장합중하고 진다수베 최초다 중리디 변한기 니마 계란 루키나게 니마 낙슈치그래 디제라 겨 홍사초 마두시네
gyala chikuna bechela pimi kumching haschi dusine chedo pebe jela dharamsala shuga dasala pyogi pimel henzo shuegi chobachi dus mutune uzu nang chale rata riban nang yore dite shinki ani pimi chige lumbala dus chin papewe kapsu ani ari inere Europe inere mixege de sane Swiss nang lola ani pyogi sane pyogi pime chopas dus chin zu nang chini di tuzula pime cho ine tingdu gi she yode yunge kashin chi yore di tingdu gi she 톱당 갈수 장야기 국가 말아와게 앵간주 규명 개바 망고치기 소스 릭슈다 소스기 누도기 토네 땡두기 시연대 용액기 뽕바 냠도 뽕체니 도시네 아니 초배낭로라 레그 담에 빼나요래 믹스기 니 다리 되라 최소 쉬야지 가리여 슈바이나 단다 계지기 규명기 아니 속신 베이징 나라 지로 죽던 국제 구축공아 진다 구베체 신의 정에 발라 주두 벽이 표면 행존에 다람살라 이내래 아리 이내래 스위스기 표면 초과 이내래 다와 망고 꿀레 괜찮니 탑시에 요구 준비 당치니 표면 구직 아니 베이징로 도시니 폐역이 구갑 중요 디게지 나라 잠불린 나라 벽이 표면이 년다 체백이 레고 체구직 아니 독신이 빼나요래 두두두지기 구바디게 디케나주 제바이나 코나주기 가면나야기 구가 메두잖아 아니 가다 셰라 찌체니 코나주기 차 주체니 두신이 상가티데 먼저 구바 제요 디스도 딘줄납체레 참말로 투지체 쉬에이 믹세기 소소라 이네게 구가 디탕고 이진이 쉬고 삼수 치게 방고 쉬우시 케미도 벽에는 쉬우쳐바치 소소기 냠뇽 나로라 이틀이 대베 값수 찹시 준수리 망고지 패베나네 퓨메 니기 아니 소소라 심구 가져 태여바치 도시네 마 쉬초바치 퓨메 당부디 아마 아데 따부 차게 아마 아데 따부 차 아마 아데 털라 진우직동 국자 감중 없이 로라 캄나라 개미기 준수치베 값수 코란기 꼰다디 파chen kemi ki thuk dewe ki tinde luki chiyore tetron simbare tetron simtu chane korana soso ki thona la awa thungya yore pugu loching has chebachi dus yore ama ati lagi koran chilo chitong ku tengam chung apya nala chamde nalo la ani kemi ki mangmi bet chaga mawo chimbe kapsu koran ki chuji khamjo nalo la ani zuyu cheni ani pyogi 자들라 차례 남바레 남도 전에 두두 아와 니요 코란기 나라 게게 루교도 송남도 가리 송도 쉬가이나 개미게 코란 주체니 개미 모델 나라다 모델 주쳐가지고 온다 독신이 팀이 배되잖아요 보고 개만디기 아마 아데기 남사로 추발로 주체니 개미디 배 닌제큐네 매버터네 보고디 제치바 디네기 루교 송요 디 제베 마테 보고디 로투 제베기 보고디기 제가 추나라 춤체를 소소기 루스 롱조 당샤 디다비기 아마데 종가나로로 로니 서드 슈사베기 제가 마 토에 용도잖아 코란기 아와 니바디 포무디 총바치기 서치니 야나샤 두디 총바디기 코란라 표현 나도잖아 코란기 땅에 루큐디 예 포무기 신기메나 야기레 코란기 미스이네 테스템기레 디스도 알라 보고디 토주로치 이네가 아마레마소로치 디치드잖아 동바 토시 중체니 딜로당기 토네 변난기 내당 믹세기 정화낭로기 내당디게 디치기 롱발라 루키셰기 체도 안 도스체니 체도 페바레 디스도 공로 개주게게라 다람살라라 데도심바 디나시 탄다 슈유베기 나와산돌레이나 규메기 주마기 찹시 공로 쪽송인도 아니 찹시기 쩨바치니 두치니 페베레 코나기 냠돌라 쳬라 쪽송주여레 코나주기 로고 치비토니 닌동 치비토네 아니 코나주기 셰다 아니 실로딘데 티치니 디게디 아니 마테 나로사치니 갸가 나로라 마 독시니 아니 코리아기 베트남요레 코라이네게 로니슈 싹숨 아니 송가나라 슈요레
다 당당한 저 스위스라 슈바이나 스위스 나로라 균성이 돌아요래 균성이 돌아 이바이네게 지금 주동국계 개주 개구 나로라 별 나로라 신주 충배값수 회사라 패치는 코나도 출라 게스 진양돌라 코라투게 슈우들의 익자단 받다 개백교인심 도시는 신수 제수 충받치래 디스도 디게 표면디게 체 가르치는 표교 슈바이나 소소 심게 가서 야 창을 칠때 표면디게 기닝도다 표면디게 아니 소소기 속 배는 중심에 차례난 게 요즘 맞아 치게 개가 라왕 개가 라슈ኘ기 표면 이내래 맞아 표면 미수 이내게 맞주기 니레라 맞아베 토네 아니 맞주기 표기 된다 마세부터 차례난 거도 믹세기 아니 표면 초바 이내게 단다대 캐나주기 표면기 아니 루디낭로라 참도기 톤에 아니 먼저 양주 침바이나 먼저 레전 두기래 자든 두기래 손이도 디스드잖아 단대기 투출라 야미기 마베슈라 합대자이기 락자 신슈디 독사 진주리샤 디스도 독사 진주 거야디 개치부터 다 스위스 랑로라 시바이나 다다 수베 튼저 초백이 총신 하완라 피메지레 대 유럽기 산에 슈르 초백 초초 다시라 피메지레 피메 초모 초초다 인다이니 피메지레 스위스 리덴슈타인기 피메마기 두지 초초게 피메지 인도잖아 먼저 다리 이무들에 말아서 탐자품 피메기라 누도비어바 말에 피메라 누도비어네 디스드잖아 피메기 누도되게디 먼저기 포효가 든지 냠돌라 아니 꿀레경기 탐자 나로나 슈에이 디치드잖아 안데 다리 팽에 상말라 투지체다 다시들레 슈에이 안 피미마 기차치니 피메 소백이 대기시에 그걸 나가들라 다리체 슈에이 투체나 배결로 타마데라 겨우 그저 샤베테 받아 그게 된다 뉴트 세베기 멜럼토 안 공부시기 투치나 투체나 저들라 아니 삼라 수수구적 전조 공어 치맥인지라 전에 송신하교 토마테야 지는 화장대 전부 초 그때 계절도 된데 문제 당 다나시게 아니 리미 라진카 그때네 아니 그게 대대 뉴도 세게 문제 수가나타 아니 드린데 무슨 간다 이게 그메디게 아니 라운제라 그 국제를 숨기게 더 세비게 돼 넘버 3만데 아니 그 심파베들라 그치 수행이 아니 저 다리데 가운데 가면나야 되게 이지나 소야당 대 유기게 소야당 인지게 소야당 되게 차상치 치 심바이디 당연히 믹스게 가야 쉬어네 드림데야 아니 그미게 아니 데 골포면에 이게 되는 거자 뉴지지 인비게 아니 민고네 드림데 요로 제스체네 라베이디 저마 드림데야 동생 남게랑 제하게 자라니 아니 디마토 아니 단다데야 넘버 3마도 세네 춘주에 땅 아니 나라서 단다 공도 쉬고 나시게 네 가도 인바네게 계세 르부셰네레 킹구셰네레 먼저 고야데 아니 최수들이 삼마 도즈직이 전에 구도 세네 쉬어데 아니 다바라마데 딜레 하바지 쪼요나리 쉬어 가야네 아니 관서 정구치부초 그치 줄로된 바다 그 된다 뉴도 세르게 맨디 쉬어인 도시나 투체나 아니 언제 삼라 딘지말람 예
娘中着了不见大公杯，自送给些塞达罗马街，大地的北面那的东西，这些东西。Thank you.
修。好的，老为各位新光说，偏袒电话，马里出门，接来是我对对家族，下边谁的把都带有去。 Ani sangma lola tu cenan, teringi jerin di Dubai. Hegelo, hegelo, hegelo. Tapi neam ke mapuchi, mati sere, ini tadi siapa tahu sih sere, ini tu sama lor, sama lor lah, sih. Kecana. 범인소 쓰리들라 들이 맞아 범위 계량 티치로와 그 저런 린디시아로 타마딜랑 아주 버릇번다다 범위리 정말 린디시아로 가리요 린디시아들랑 가라츠데 쇼슨 프리펜타는 독자 찍팅하네기 아니 되게 샵시기 토레레 좀 가르비와네 냠로 토네 빼야디 가라츠 계신 부치레섬 것들어와 안 믹세기 타네 쉔게 범위소라 아니 부구슈의 신이 당가란츠 내가 지에디 tuzu lepsha samku turwa anti keshimpo yempati anzu ku so sem shane ni samne dela chala naro nas mudu du she wa anta da pena le yine ke franzu kana mashung ku wala dinje thamra chi yene ke tanda nyeja tanda ngaranzu ku chao no bana ke su su ku gula tu sin meta ne pe ke rawan tang thamse thon chala na de ngaranzu de rawan lu bana la do sa chi jing ona lega chi ku de Masih kesin pada sampai tu, jadi buku shuengi, sama kita, macam mana?